باش خوندەکارین هێژار مامۆستاسمەیە وەرە مامۆستا زانستێن جوواکی ڕەفا شەشەمین ئیرۆ وانە خوایە هەفتان li beşê yekemîn de em ê bi hev re derbas bikin. Wana me ji xwe îro berdewamkirina ji wana me borî re. Wana me ya îro di dîrokê de demokrasî çawa pêş ketiye. Wana me borî ji xwe me wateya demokrasî me nas kir. Jiyana demokrasî çawa ye. Jiyana yani jî mirov di xwezaya xwe de çawa bû û wê çawa jiyan dikir û çawa şaristaniyê azadiya wî mirovî lawaz kir û demokrasî ji jiyana wî na hêdî hêdî derxist û di encamê de jî ji xwe mirovan hewl da ku demokrasiyê vegerîne. Li vir de îro em ê berxwedana fêrî berxwedanê got mirov pêk rabûn em ê bikin ji bo çi dijî desthilatdariyê û desthilatdarî çawa pêk hat û çawa mirova berxwedan kir bo got demokrasî ya jiyana demokrasî carek din vegerîne ji hundirê civakê. Em ê werin destpêkê em ê werin başûrê Mezopotamiya em ê werin hundirê civaka a Someran de em ê werin gel Somer. Li Somer ya hundirê civaka Somer çawa çêbû ji xwe bi derketina Someran re cara yekemîn ji çêbû dewlet derket. Devan bên Somer em bêjin destpêka desthilatdariyê ser civaka mirovan. Di civakan Someran de ji xwe zîgorat çêbû. Çawa zîgorat çêbû? Yani em bêjin mirov zîgorat çêbûn yan jî em bêjin qat di hundirê dewleta Somer çêbû qata yekemîn de rahib bûn ya duyemîn de leşker bûn û ya sêyemîn de qiral bûn. Dewleta Somer rêveberî wiha hat parvekirin qata yekemîn de rahib bû a duyemîn de leşker bû ya sêyemîn qiral bû. Mirovên hundir ê civakê dûrî rêveberiyê ketin. Destpêkê de rêveberî xistin di asta yekemîn de destê rahiba, di asta duyemîn de destê leşkeran û di asta a sêyemîn de xistin destê qiralan ji xwe vana rêveberiya xwe pîroz kirin û mirov jî endamê civakê dûrî wê rêveberiyê kirin. Qiralan xwekirin di hundirê civakê de xwe xistin asta xwedan. Xwekirin xweda û mirov jî ji xwe re kirin kole. Mirovê ê endamê civakê de çawa nerîn bo kesên kolenin û ew xwe xistin asta xwedan. Em bêjin û tim mafê mirovan di hundirê civaka Somer de tune nebû. Yani mirov dûrî mafê xwe ketin û heman demê de jî dûrî rêveberiyê jî xistin. Em ê werin civaka a duyemîn em ê werin Akad. Ji xwe sargonê ê Akadî li ser vê desthilatdariya a Somer gavek hîn mestir di desthilatdariyê avêt xwe kir çi hêza xwe sargonê Akadî xwe kir desthilatek mezin, desthilatdarekî pir mezin û mirov jî çawa kirin? Mirov kirin mirovên tune, mirovên bêmaf yan jî wekû dibêjin mirovin perçiqan dî. Pir zor û zordarî li wan mirovan hat kirin û ew tune kirin û ji xwe her ku diçû dewlet ev desthilatdariya xwe kûrtir dikir. Çawa bû? Yani di vir de li sargonê Akadî gavek ji desthilatdariya Someran de
قافك خورتر پێشکەتی تر دەسەڵاتداریە داژی ئاوێت یعنی خوا کرد دەسەڵاتدار خوا کرد دەسەڵاتدار شخوا vê fişarê vê zilmê vê zorê çi cihê çi dema ku zil zorî pir dibe û xurt dibe çawa dibe gel li ber xwe dide yani encama zexta zêde û zilma zêde gel radibe berxwedanê dike di encama vê fişarê de encama zilm û zorê de kole û gelên ê di hundirê van civakan de çawa kirin berxwedanek meşandin li dij jî zordariyê sekinîn li dij jî vê sîstemê jî sekinîn bi ev berxwedan bi encam derket encama wê çi bû hevsengiyek navbera dewlet û mirovan de çêbû encama wê de nav civakê nav dewletê de jî hevsengiyek çêbû lê ev hevsengî dadî tê tune bû û wekhevê jî tê tune bû lê di heman demê de hêzê qeraran jî sînor kirin û meclis jî hatin avakirin çi çêbû şoreş çêbû em bêjin berxwedan çêbû berxwedan kê berxwedanê rabû gel û kole ê dibin destê desılatdariyê de encama berxwedanê çawa çi hebû hevsengî navbera kê de navbera dewlet û civakê de navbera dewlet û civakê de lê me got hevsengiyek şikestî bû ji ber ku dadî wekhevî tê tune bû di heman demê de çi jî hêzê qeraran sînor kirin jî hêzên qeraran sînor kirin çi jî di heman demê de jî meclis jî hatin avakirin meclis hatin avakirin em werin xala me yadin Duwana borî de me got dewlet û demokrasî di hişmendiyê dijberî hebin. Cihê ku dewlet lê hebe demokrasî lê kêm e û cihê demokrasî lê hebe dewlet lê kêm e. Lê cara yekemîn di dîrokê de wek pergala dewletê demokrasî pêk anî li ku bû lê Yunanîstê taybet li Etinayê li bajarê Etinayê. Em ê ana werin Yunanîstê taybet bajarê Etinayê. Em ê werin Yunanîstê li bajarê Etinayê wek pergala dewlet cara yekemîn demokrasîk pêk anî çawa hêzek şêwayekî demokrasîk nav xwe de ava kirin û dij jî dagirkera rabûn û çawa kirin civakek li gorî xwe çêkirin lê demokrasiya Etinayê jî dîsa jî şikestî ma. Çima? Ji ber ku kesên êgo hatibûn Etina jiyan dikirin yani ne xelkên Etinayê kesên ku ji derve hatibûn Etina jin û kole û kesên ku dewlemendiya wan de di astekê kêm de bû wek hemwelatiyê Etina li wan nehatin nerîn û tu mafê wan jî tune bû ji ber wilo em bêjin demokrasiya ku Etinayê çêbû demokrasiyek kêm bû yan jî jikestî bû. Jixwe ji ber ku demokrasiya ava Etinayê pirsgirêka wan beşan çareser nekirin şikestî ma. Lê di dîrokê de wek yekemîn car di dîrokê de yekemîn car deshilatdariya qiralan bi encûmanan hatin sînordar kirin. Em ê werin
ام بیجن لیونانیسته لأتنا إجارة كمين ديمقراطي تشيبو لي ديمقراطيك شكستيبو ديمقراطيك شكستيبو أمي ورن نهاكا أمي ورن بريطانيا لبريطانيا صالة 1912 ده أمي ورن لبريطانيا صالة 1912 ده ديسجي جبركو قرالين بريطانيا بريارين كسايتي يعني كريارين كسايتي بربون وهمان تميدجي باجين پر لسر ملت هاتن كرن دويدا ميدا ملت نچار بو كو لبرخوا بده برخودانك لبريطانيا هات كرن صار 1912 ده دجي قرالم كريالي وكرياري وان انجاما ويدا جشوا انجاما في برخوداني ده بنابي ماغنا كارتا ليبرتاتوم ماغنا كارتا شوا ماغنا كارتا ليبرتاتوم فرمانا مظن آزادية تشاواكر فرمانك داخز فرمانك هات مور كرن او فرمان ده هندري فرمان ده چهات قرالان دسلاداريا قرالان بچكي بسينور بو چاوابو بهن كسان رجي هاتن دسلاداريا قرالان بهن كسان هاتن پار بكرن وري جي انجمان رجال جي انجمان رجي هاتن بكرن چندی چه قصبو تکوشینی ای برخوادانه چه قصبو گل تکوشین دکرن و برخوادانجی دکرن چاوابو مافی مروفانجی پیش دکت دمکو مافی مروفانجی پیش دکت بخوارجی دموکراسی جی پیش دخست امی ورن لفرانسا سالا 1762 در امی ورن لفرانسا سالا 1762 دجی دیسج انجامی دستهلداری ظلمی و زوری چبو دیسجی شورشک برخوادانک چبو به پیشنگیا جان جاک روسو شخوا بنابه پیمانا جباکی پیمانک جی هات وشاندن بشورشا جان جاک روسو پیمانک هات وشاندن ناوی هف پیمانا جواکی ده شوید دوی پیمانی ده بنگه وی پیمانی چه بو؟ آزادی و کهوی براتی شوید ابو بنگه مافی مروان جبركو مروحيش جسبيكا خودش جسبيكا مروحي دركات حتى شهرستاني دركات مروف شوية كي ديمقراطي جيان دكر بشترى چاوابو دستهلداری دركات دفرده چندی مروف مدید لبر مدید دیرو که ده مروف جي لبر خود ده گل جي لبر خود ده دجي في دستهلداری هاو ده ديمقراطي خواه یا بريجي وگرینه چندی بو تکوشین ایگلان پیش دکت شورش برخودان چید بو و خیسی جی دموکراسی جی برفره دبو یعنی سینوره ای دموکراسی جی فره دکر لی دموکراسیک
راست چینه بو دموکراسیک رادیکال بو شوه به تمامی جی نریو بریا گل بو حتی روجامه ایرو حتی روجامه ایرو ام دبیرن حتی ها ام هندره شوله شدنه ام دموکراسی دخوازن ده حتی روجامه ایرو دموکراسی که راست هین آوانه بویه هین دموکراسی که رادیکاله و گل حول ده تفلیری ربریه ببه توی کوشینین ها که ام دبیرن لحمه آلیان دش چاوات که في دخوازة دموكراسية ذكر وسا وانا ما بداوي دبا ام لفجرك كرت اللي وانا خو بجرن هم بين جواكا سومرانده مروف يانجي جواك ج ريفبريه دور خستن وشاوا كرن وقت زيغورات قات هندري جواكي ده هاتنا باكرن قاتا رهبان راهب دقاتا كمين ده بنياد راسا كمين ده دورا لشكر ده دورا قرار ده سر ناوي جواكي چاوا كرن هيز ناوا كرن بناوي جواكي خزن دستي خوده و مروف خاكرن خودا مروف كرن كولا تو ما في مروفاتنا سارغوني اي اكادي جي السر في دسلاداري قابك هين دسلاداري هين مستر مشان فكر وقت دسلادار ومروف جشوا تنكر ده انجامي في فشاري ده في زمي في زورداري ده برخودان قل وكولا برخودانك مشاندن انجامي برخودان ايه هفسنگید نابرا دولت وجبا كده چه بو هري او هفسنگی كم بو نه تمام بو جبر گو وكهدي ودادي ديدا تنبو ليه همان دميده هيزي قرار سينور كرن ومجلس جهات نابا كرن وك فرقانا دولتي جارة كمين ديمقراطيك تيد هاتا مشاندن ليونانيستي تايبت لأتناي ديمقراطيك شكستي هاتا باكرن جبركو كسن هاتن أتناي نج خلكن أتناي بخوا كولا وجن كسن كو دولة مندية وعد أصلك كين دبو وكهم ولاتية كالوان ندهات النارين ودهمان دبيده جي تو ما في وانجي تنبو أمي ورن بريطانيا صالح 1915 دجي ديس جي جبر كريارين قرارن كسايتي وباجين فر مروفان يعني جباكي البرخدا وشورشك وبرخدانك مشاندن وبنابي ماغنا كارتا ليبرتاتوم شوه فرماندار آزادی آمازن فرمانک مور کرد دوردن چاوا کرن دسلاداری آقرالان به هن کسان راحت پارو کرن و ریج انجمن رجیب کرن ولی فرانسای سال 1762 ده دوان دمیده برخودانک شورشک دوجی ظلم و زوری رابو بری جان جاک روسو بو شوه به نابی هف پیمانا جواکی پیمان کات و شاندن منگه هاوی پیمانی وکوی براتی و آزادی بو شوه بو بنگه ها مافی مروان وسا خوندکارین زیرک وانا مبدا اقدبه از بهریم و بشوه یکی سرکفتی گرتبه حتی وانا اقدن هنگمین خیر و خشیده